Webafowethu kuthiwa sigade umzila la. Hayi bafowethu le ngoma isivele yawuqopha kumlando yahlala ku-number 1 kuma trending song. Sikhuluma kuma trending song, not kuma South African iTunes top album. Kodwa sikhuluma ngama trending song. Into engenza ngigcizelele lento bafowethu ingoba sike sabona bafowethu ke ukuthi ke kunale ngoma bilokhu ihleli ewaphikise wonke ama album asekaphuma. Ebilokhu lapha naphambili kuma trending song. Engeke ngimusho nje omunye umculo kaMaskandi waze wabuza ukuthi kanti ubani lo muntu olapha na kuma trending song. Kodwa umthandeni usefike wamehlisa lo muntu. Wathi sizogada umzila la. Wangena ngengoma yakhe ethi sigade umzila. Iyona ke esibambe unumber 1 la kwa YouTube kuma trending song. Okuyinto bafowethu ke esithi iwumlando le. Sikhumbule le ngoma bilapha unumber 1 kuma trending song obekuyiyona bilokhu ilida. Idida abantu abaningi bakhipha ilofa labo kodwa ayizange isuke. Bakhipha uSminoff kodwa futhi ayizange isuke. Yakhipha indlamlenze ayizange le ngoma isuke, yagcina ku number 2 indlamlenze. Wakhipha umthandeni yagoloza futhi le ngoma ukusuka. Izisuko nje namhlanje. Ingakho sithi into enhle bafowethu okufanele lena siyiveze ebantwini ukuthi uMaskandi uyalwa. Kuthiwa sigade umzila. Asazi ukugadwe imuphi umzila kodwa ke njengoba ke nganithembisa bafowethu ukuthi ngonithatha nginibeke njengoba kunjalo ke okuyiqiniso nje kuphela. Futhi angichemile angichemela umuntu. Ukhipha nje indaba bafowethu ke ezinobufakazi njengoba ngikuvezile ubufakazi buka nombolo 1 trending song buka Mthandeni igcoka melisho mfoka amanqele kwi-album yakhe esihloko sithi impisi iyalaya. Bafowethu ilezi ngeniphathela zona la kwisiqiniso ko-SM ke asidibane kwezinye.